Nā, I he te katoa o ngā whakapai. Nā reira, me heke iho ki raro. Kua whakaputa kōrero a Paula Maxwell e hāngai puana ki ngā heitara mōna I karawhiu ai e Claire Curran o Reipa ki ngā pātū o te whare pāremata I te marama o Mahuru. Hei tā Maxwell kei te he rawa atu āna heitara, me te aha he mea pānui ngā whakautu a Paula Maxwell ki aua heitarara I roto I te whare pāremata I tēnei rā. Kua noho mua Paula Maxwell e pāna ki ngā heitara a Claire Curran mōna I ngā marama e rua kua taha. Mr Maxwell exited TVNZ under a confidential agreement. Taka mai ki tēnei rā. A member of parliament to be repeating gossip that was slanderous and that adversely affected a person's chances within a citizen applying for a job in this country, I think is cause for this Member of Parliament to consider her position. I maua pāremata I ngā whakautu a Maxwell I te rānei, e whakahe ana I te katoa o ngā whakapai I uhia ki runga I aia. When you publicly slander someone and you're proven wrong, then you should publicly apologise. Kei te tautoko kaha tonu a te arawa I tō rātau tama me te rātau karanga kia rihaina a Curran. She needs to make a public apology to Paura and to Ngāti Rangiwiwihi. Kia kaha rā te whare ki te whakahoki mai te rā mana ki runga rā I aia, ai te rā wā ka āhua whakae mātou kei te pai te haere o ngā mai. Kua tukuna a Curran he reta ki te iwi, engari I karo I tā rātau tono kia huitahi rātau kanohi ki te kanohi. While Rangiwiwihi have received a letter, it's sort of a non-apology. And that's just not good enough. Me tū mai te wahine rā ki te ki mai I he wāna kōrero. Hānga I a te raru, hei tā Maxwell ka tū tonu tōna mana I runga I ngā mahi pāpāho kua oti I aia I ngā tau e rua te kaumārima kua huri. He oi kai te noho wahangu a ia mō te take, mena ka tono anō ia mō te tūranga tāhuhu rangapū o whakaata Māori. Orini Tipene Leach, te